hlanganezwe bayede silesikhulu uNkulunkulu wayo emisini thimba lonke indaba ezitha Faku noMavuso ukubonga nje silo ukubonga ngoba ukukhona beNgonyama njengesimbolo yobunye ilapho abaphathi kakhulukazi bakahulumeni abaye bathi mabecabanga indlunkulu bese bebona ukuthi kufanele ukuthi inhlelo abanazo mabezethule eNgonyameni basuke bazothi bayithule esizweni. Ngithokoza kakhulu nami misi ukuthi ngibekhona lethi-ke nangihlangana lobuholi lokho bathi cha bayafisa ukuthi bazozethula endlunkulu, bayafisa ukuthi bazozethula kubayede base becela ukuthi ngingakwazi ukubasiza ukuzobakhulekela kubayede sicele leyo engagement leyo. Kanti uma yenzeke kusho ukuthi bayede uyaprophet ube sekhuluma ngalolo daba ebukhosini welende. So okwesithathu nje bekulokho bayede ngiyazi ukuthi sikhuluma ama details amaningi lapha kodwa sengithi ke angisale sengisho ngatela ngoba sivumelene bayede ukuthi uNkulunkulu uzoba nayo session naye office lakho sikwazi ukuthi ezinye izinto sihlele i-detail uma sesihlangene la. Siyabonga. Bye. Ngoze kakhulu MEC bakithi umnyango wakho ngobe eshwa ngumntwana waseyibindini lokho kwasuka kubo okhabazela okwafika odina namhlanje wena lo mnyango ubulophila ekhaya kubanjiswene emsukeni wezitha